Bwana Mungu wetu amebariki. Naweza kukala. Ndugu, tukasomea neno la Mungu tuweze kusoma. Tutasoma pale tusoma kazi tatu na jana. Tunaendelea na tungo yetu ya mahubiri. Yenye tunaitwa Usema usitumainie akili yako. Haina mia chote litaifi. Lakini mchumba wakati nabii wetu William Marion Branham mwenye mahubiri yenye navutwa na Mungu ile alipasha kutonesha. Mlikisema Mungu apenda mwezi wa kwanza ile mwaka ahubiri mahubiri na kufika kumwisho ile mwaka mwezi wa 12 le 24 décembre Mungu alibeba tuenda kapumzike. Lakini mahubiri inasaidia watu hata na leo wale wanapenda kuishi pamoja naye, wale wanapenda kusema Mungu hawezi kulanda badaocha vile vyote tunahubiri na vile tunahubiriwa kwa mahubiri. Kama tuko wasikilivu utaelewa mapendo ya Mungu. Jua na yote unaweza kufanya mambo fulani vile Mungu anafanyia watoto yake, vile Mungu anafanyia kanisa yake. Haina mtu yeyote anaweza kufanya ile mapendo ya Mungu yulu ya mapendo yetu. Ndio maana tuwaitie ibati yeye mwenye atufundishe, yeye mwenye apate kunyorosha, yeye mwenye atubariki, yeye mwenye atutunze mwile yote. Ni mpaka tueno ya Mungu cho kiombo inaweza kuisha mambo yote. Ndio maana neno ya Mungu ni kitu cha mafaa kabisa. Na uleko kumpembeni ya neno ya Mungu eko pamoja na Mungu. Tu neno ya Mungu ni Mungu yeye mwenyewe mwenye anapenda watu waone kupitia maandiko. Na Mungu atuomba shie tuwe maandiko. Lakini bado unaona mtu anatembea lakini maandiko ndio unatembea. Ndio wasikilivu wa ndugu na wadada. Mpendo wetu atusaidie. Wetu usoma Mezali sura ya 3 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Tutasoma. Mwanangu, usaidike mafundisho yangu na moyo wako uchunge maagizo yangu, kwa sababu utaongeza masiku na miaka ya uzima yako, na itaongeza salama yako. Uwema na uaminifu usikuache, uifunge ushingo yako, yachike kwa ubao ya moyo wako. Hivi basi utapata neema na akili safi kumacho ya Mungu kumacho ya Mungu na kumacho ya watu. Utumainie Bwana na moyo wako wote na usitumainie hekima yako. Mungu abariki usomi ya neno yake. Atubarikishie tutashikia neno yake. Na fungule usikilivu wetu wa kiroho. Tupate kuelewa sababu wale wa agano la kale wameelewaka. Mungu atubariki shibote. Ni neno ya Mungu.
Mungu yenye kutoka kinywa ya Mungu kupitia watumishi wake wanatambaka mwenye wakati. Ndio maana tunakusema Salomo ni mtu le Mungu wa chakula yeye mwenyewe. Mtoto wa Daudi, mtu yule kufuatana na roho ya Mungu. Mungu amweka kwa dunia. Mungu amtumia namna ya kipekee. Ampatia bahati ya kuona vile vyote aumba kwa dunia. Ameelewa vile viumbe vyote vinaishi kwa dunia. Na Mungu amruhusu aonje ile yote anapenda kuonja maisha yake. Na kisha kufanya ile alisema mtako ya mwisho. Mungu amruhusu anchike ile ili bali watakuwa nyuma yake kusoma ile wasaidie baishi sawa vile Mungu ambaomba baishi. Mungu ana namna yake ya kuona, ya kushikia, ya kusema. Lakini anapenda hali yake ikuwe pamoja nasi. Sio maana tuona kama au jana juzi tuku bantu wale wapata bati mwi kizazi kuliko vizazi vimeshaupita. Shie tufanya nini ya kushitia wengine? Ni ile tukunayo ya kushitia bale wengine bale wanakuya mbele yetu, bale bantu balishi na wanajua jina ya Mungu ule namna Mungu anza kuwaonesha. Shie tuna nini ya upekee? Ni neema tu ya Mungu kupitia neema ya Mungu. Mungu apenda mie na wewe pate kujua unaona nafasi kuliko bale wengine. Yakona vile vitu bale wengine hawakonake. Yakona vile vitu bale wengine barubiraka kwa mimi kusema batebiona. Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Anachunga vitu vilivyofichwa. Hivi vitu vilivyofichwa. Abengine wanaweza kupita mbele ya nyakati yako, ule kizazi vyako. Lakini hawawezi kufungula vitu tu unafungula sasa. Ndio maana jana nimeonyesha ndugu na dada. Tuko batu wale wapata bati. Watana batu wale beko kwa dunia. Shie tuamini ujumbe yeye tumiwa na Mungu. Yeye aliweka mikono ya mtumishi wake na utangrote alisha. Alijua baba yake na alijua pia jina yake. Alijua maisha ya mama yake na maisha ya baba yake. Lakini Mungu ni mkubwa katika ukubwa wake. Mungu asiangalie maisha mabaya ya baba yake au ya mama yake. Lakini Mungu anahitaji mtoto yako ili apate kukupatia ujumbe kwa kusaidia bantu na kizazi. Joy uchaguzi mwamkia William Marion Branham, mtoto mzaliwa wa kwanza wa baba yake, alipatana na Mungu na Mungu amsemeza kazi njia asichafue, asifanye kile babiana wote wanafanya. Chumba mwili wako ilikuwa safi, usichafue.
ufunuo ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana napenda tuisome ile ili shimo tupate kutembea kwa hatua moja. Jana tulikuwa vile tuko leo ni leo. Sasa napenda watu bakuwe kiwango kimoja. Ndio maana napenda tusoma jana kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 113. Ndugu atusaidie kusoma. Zaburi 119 mstari wa 113. Itasaidia kila mmoja kuelewa ile faida tunayo kusaidia watu wengine. La révélation de tes paroles est claire. Ufunuo ya maneno yako ikunaangaza. Elle donne de l'intelligence au cerveau. Ikunapatia akili wale bantu banyenyekevu. 131. J'ouvre la bouche et je soupire. Car je suis avide de tes commandements. Kwa sababu natamani maagizo yako au maamri yako. Amen. 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 La révélation. Ufunuo. Iko na kifukuzio. Ni kuangaza. Ni kusema kuangiza. Na wakati ufunuo unakuja, kitu ya kwanza iko mbele na ngaza. Na kisha italeta akili. Kubale bantu ongeza kuwazia kusema wanaweza kujua hata kitu kimoja. Ndugu na dada, Joel anafanya chanisho kubwa katikati ya shia na wale wanaomba Mungu Biblia. Tuku bitu vyenye kufichwa. Yeye naomba Mungu afungule ili upate kuelewa na uone. Juu amini kusema ni kweli. Inapasha Mungu apate kufunua. Kama Mungu ashifungule roho yako, hamna kitu kitaingia ndani yako. Kama Mungu ashifungule mashikio yako, mashikio aina kitu kunaona nje. Mashikio kuna picha kwa mashikio, lakini mashikio yanashikia neno la Mungu iko ndani yako. Kama una mtu unaweza kuonyesha, je, utajua ile? Jo pale shetani anakuja. Anapewa bantu na mwili wakati baada ya mwili kizazi. Anasema Mungu unafadhali kufunda. Mie nilikuwa nani? Wakati anaanza kuomba anaanza kuona hili na kingine. Tazama hiki alifanya. Mbona hata sasa kisha mbona hili kufanya? Na alifanya mambo ile alifanya pale. Na ile anakisha watu. Bali kama tumaini ndani ya shetani. Lakini ilikuwa ni nje ya mapenzi ya Mungu. Jo pale wanafanya masomo. Jo kufunza Mungu. Kwa mwezi kufunda. Mungu tunapasha kuamini. Tumwamini. Ni yeye mwenyewe. Anapasha kwanza kazi ndani yako. Ni yeye tunapasha kufungula vyote. Ile napasha
ukipampatia wale wote wanapenda kuishi. Prends ça au sérieux. Uibebe hizi, uibeba usérieux. Accepte la correction. Itika kunyoroshwa. Accepte les conseils. Itika mashauri. Si toi tu as le droit de cela, Kama wewe kunja ile, nous n'allons pas comprendre. tutasoma mtaelewa. Celui qui est fils de conseil, Chukula mkatala mashauri. il se perd. Eka napotea Et après d'avoir perdu, na kisha kupotea. c'est fini d'avoir perdu. Kunaisha na mume atapatana tena na Mungu. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Réjouissons-nous. Tufurahi Parce que Dieu nous a donné le temps. Mungu atupashia wakati Ça. wa kushikia neno yake. La révélation Ufunuo unaosaidia par rapport aux autres. kufuatana kufikia wale wengine. Et de voir Jole turuhusu tupate kuona les choses qui étaient cachées. vitu vilikuwa vya kufichwa Et nous les connaissons. na tukule Et vitamkujua nous appuyons maintenant sur ces na tunasimamia pabile. Nous avons une connaissance au-dessus. Tunapasa na fahamu iku ya juu. Le Dieu là qui a vécu avec Daniel, Ule Mungu aliishi na Danieli son prophète, nabii wake depuis il existe jusqu'aujourd'hui. mpaka na leo. Il a révélé des choses à Daniel. Alifunuliwa Danieli vitu, Il lui a même décidé qu'il écrit ça. alikazilisha kuonesha andika hivi Parce que le temps viendra. tu wakati Le itakuja, temps de la fin. wakati ya mwisho. Si vous lisez déjà écrit, Wale watasoma hiyo na andika hapa ils auront de l'intelligence. watapata akili. Dieu avait déjà dit ça. Mungu alipasha kusema hivi, Dieu avait l'intelligence. nitaongeza akili. Amen l'église. Amen. Quand nous avons vu avec vous, Ndio maana tunaona na kweli on lit dans la Bible. tusoma Biblia, Regardez encore. tunaweza hata kusoma ili watu waelewe na pende na uhakika mambo yao, tutosha kiburi ku mioyo ya watu kwa ile majifunzo yote wajifunza, kwa ile mautaji mbele nayo, kwa afya njema mbele nayo, watu wanaona kwa yule ya watu wengine. Ndugu yangu na dada yangu, ni ya mafaa sana kusikia neno ya Mungu. Kila mtu atione sawa iko chini ya mwingine, ingawa Mungu na mavazi yenu haina kitu, ingawa majifunzo yako haina kitu, lakini tunaona lazima ndugu yako na dada yako, kama unajishusha mbele ya neno ya Mungu, kama unajishusha mbele yake, unajua kusema yeye unajua kitu nishite, una kitu yempatia. Amen. Amen. Ni ya mafaa sana. Mungu yeye mwenyewe ni akili. Njoo la kusema. Unaweza kusomea ndugu kitabu cha Mezali sura ya 8. Kama tunaweza kusoma sura ya 14 itatusaidia. Kila mtu ajue kusema kiburi kinaua. Mezali sura ya 8 mstari wa 14. Les conseils et le succès m'appartiennent. Shauri na kavumu ni yangu. Je suis l'intelligence. Niko akili. La force est à moi. Nguvu ni yangu. 15. Mstari wa 15. Par moi le roi règne. Kupitia mie wafalme wanatawala. Et le prince ordonne ce qui est juste. Na wakida wako na amuru yenye kwa kunyoroka. 16. 16. Par moi gouverne le chef. Kupitia mie wakuu wako na tawala ama kuongoza. Les grands. Wakuu. Tous les juges de la terre. Watu wote wa dunia. Amen. Tous ceux qui ont suivi Dieu, wale wote wanafuata Mungu, wanamheshimia Mungu. s'il est dans un service, même de l'État, un service privé, Kama unatumika hata mkazi ya leta na mkazi yake, Dieu, c'est lui qui l'aide. Mungu ni yeye unamsaidia. c'est lui qui donne l'intelligence, Ni Mungu ndiye anampatia akili de connaître les choses que les autres ne peuvent pas connaître. ya kujua vitu vile watu wengine hawezi kujua. Vous voyez même les gens sont vraiment devant la parole de Dieu, devant les enfants de Dieu. Ils se sentent inférieurs par rapport. Utaona hata wakuu mbele ya neno la Mungu, mbele ya watumishi wao wanajiona majini. Vous n'avez pas pour vue.
Je, wameonaka hili? Ushunguluke mtaona. Kuko watu wale wanaamini neno ya Mungu. Mtu anataka shefu mkazi fulani ama mkazi ya serikali. Kama abanionyeshe kusema tunele kazi ya mtamini, tumongope Mungu ndugu yangu na dada yangu. Mungu yetu akili. Yesu yuko na vyote vile tufadhali. Bila kumwambia Danieli, ilifika wakati ya mwisho. Akili tuko nayo hapa sasa. Iliruhusu watu wafanye vitu na vikue vile wakati. Munaona vile tunekula vile kuvurugwa. Vitu vile vishangaisha watu vya sasa. Ili inapasha kupashia boka. Inapasha kupatia oga ya neno ya Mungu. Ni Mungu wa neno yake na ni Mungu wa malako yake. Hiyo wakati anasema neno yake, neno yake hawezi kurudia kwake bila matunda. Haiwezi kurudia kwake bila kutimiza kile balitumia. Kama analaka kitu kimoja, asiwezi na kurudia kujuta kusema mnirumie ile nilisema msikuipate. Hapana. Vile vitu vyote ni yetu aliumba. Na nyeje unapatia ule anapenda. Amen. Amen. Ile soma tansome ile. Inaweza kusaidia. Matendo ya Mitume sura 17. Matendo ya Mitume sura 17 inaweza kusaidia. Tuku bantu leo na kiburi. Abacho kusema kula mpashi yaka yecho wakamula. Ndio maana tuswali Biblia. Kule kuna nini ila kupokea? Nini? Vimbo na pekee sawa banjiji. Nini unayo ya kupokea? Ni mtu ampachiayo. Mstari wa 24 na 25 naweza kusaidia. Le Dieu qui a fait le monde, et ce qui s'y trouve. Mungu aliumba dunia na vyote viko ndani ya dunia. Et comme le Seigneur du ciel et de la terre, mwenye kuwa Mungu wa mbingu na dunia, n'habite point dans le temple fait de main d'homme. ashiketi kama mahekalu yenye kufanyishwa mkono ya watu. Il n'est point servi par de main humaine, Asitumie kama na mikono ya watu, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. sababu analazimisha kitu chochote. Lui qui donne à tous la vie, Yeye kunapashia wote uzima, la respiration kupumzika et tout na vitu vyote. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Yeye Mungu ashana lazima kitu kifulani. Yeye tunapopashia vile vyote tunalazimishwa. Hata ile afya njema kunayo. Uzima. Tunataka kusema tunaweza wakati tunapumzika. Kama pumziko haina wanasema yeye anakufwa. Kama unapumzika wanasema yeye unapumzika una uzima. Lakini Biblia inatuhakikishia ni Yesu anataka tele kupumzika. Yesu anataka vitu vyote. Vitu vyote. Ikuwe vitu vya kimwili, vitu vya vyote. Yesu anataka. Ndugu, jua nini kwa kiburi? Jua nini kwa dharau? Kudharau watu wenu, badala yenu. Kudharau hata mtu wote. Hapana. Kila mtu aelewe wema ya Mungu. Mungu alituma cho kifukuzio kimoja. Tupate kuishi naye milele. Inapasha tuwe ndani yake.
Alitayarisha mle na unateka hali yake ndani yetu. Ni kuleta neno yake. Neno yake ya kweli. Vile tuliona jana. Neno ya Mungu ni neno ya kweli. Haina neno ya mchango. Neno wakati inatoka inatakasiwa. Na ule anayepokea anatakasiwa. Na vyote unatembea vile anapenda. Tuele kifuzio alituma neno ya Mungu kwa dunia. Tu neno ya Mungu ikufundishe, ikoneshe na unapasha kuishi naye Mungu. Tu hali yake haina pamoja yetu. Mungu ni mtakatifu. Shie tuku watenda zambi. Tangia kuanguka mshamba ya Edena. Tulipotesha yote tulikuwa nayo sa utakaso. Zambi kwa vitubeba. Na tuanza kuzalana katika zambi. Lakini Mungu neema yake alikuwa taisha fasha atubeba tena. Ndio maana mkaidi kusema mitakuja. Mitakuja na kuponda kichwa ule nyoka. Na mitabeba ushindi, tapata ushindi. Na mtakuya huku. Ushikia leo nasema na utaitumia. Ile yote hauna mtu angeweza kujua kama ufunua ikukuyeko. Ikuna vuruga watu makanisa yote walikuwa wanaita makanisa. Na shetu tunaelewa kwa wepesi. Tu ufunuo ilikuja na tuangazia. Hatuna tena mvuruko. Ndio maana tunaendelea na Mungu sawa vile yeye anapenda. Mungu ni mtakatifu. Inapasha pale wote wanapenda kuishi naye bakuwe watakatifu. Ni Roho Mtakatifu ndio unatakasa. Mtakatifu hawezi kukuya bila neno. Tokea neno na ubiriwa. Neno natoka kwa Mungu. Roho Mtakatifu anashurutisha kuingia pale Mungu alituma. Mungu ataisha mtakatifu ufashe mwili ya mtu. Haina ndani ya mchi. Hapana ndani ya nyama. Haina ndani ya samaki. Mungu anaangalia katika viumbe vyote. Anaona ile fashi anapasha kuketi. Ni ndani ya mtu. Wakati unasema mtu neno ya Mungu, mtu eko mara mbili. Eko Mungu mwanaume na mwanamke tena. Ni kusema mwanaume alikuwa kuna bibi yake alikuwa ndani yake. Mungu alipasua mwanaume kutosha mmoja mbavu yake. Tokea mbavu anatunga mwanamke. Wewe unafanya mpatie jina mwanamke. Yote ile Mungu alikuwa akifukuzio. Na ataisha fashi ndani ya roho ya mtu ya mwanaume. Viumbe vingine hapana. Roho Mtakatifu hawezi kukala viumbe vingine. Roho Mtakatifu yaketi kwa ndani ya mtu. Sio maana kila mtu apasha kuchunga hii. Haita gani bila kupachia. Mungu ni mtakatifu. Inapasha na wewe kuwa mtakatifu. Sio maana tuma Roho Mtakatifu. Sio maana Mungu kanisa yake. Jambo kuepuka mfuruko na watu wengine. Anasema nitajenga kanisa langu. Kwa kanisa langu ambapo nitajenga. Hata kuona tukia makao ya wafu. Ile huo haiwezi kutawala kanisa yangu. Kanisa yangu mimi mwenyewe nitaitawala. Mimi mwenyewe
Njoo ile kizazi. Mungu amtuma nabii Bwana. Mungu amtumia malaika kwa namna yote. Kusemeza Biblia, kubeba Biblia. Kusoma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Njoo Mungu akufunulia. Kifukuzio ya kile Roho Mtakatifu hutumiwa. Jua nini aliacha kwa dunia. Ndio maana nabii mbili mbeu Roho Mtakatifu. Kisha yote anaanza kuchofa jua kuonesha namna jua ni anamkazia mtumishi wa Mungu. Amen. 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 Mushwe bin soamiza. Mungu ashwezi kwa bin soachie. Jao tuonesha kusema bia ni Mungu. Eko nafanya kitu jua kifukuzio fulani. Kama anaona ni mzuri tuma Roho Mtakatifu. Ni jua shaba. Mungu asaidie ya kusoma. Mungu asaidie ya kusoma. Kwani kupitia ile nabii asema ndio naweza kufanya kuamini, kusaidia tuamini. Jua nini Roho Mtakatifu utumiwa? Ni ulizo ile uliziwa. Yeye ndiye anauliza na Mungu anampatia jibu. Ulituma Roho Mtakatifu. Kwa nini jua nini ulituma? Jua kufanya nini? Mungu anakujibu. Na hichi ujote usaidia shipote. Ni vitu vya muhimu sana. Ni vya mafaa sana. Na vya muhimu sana. Mungu asifiwe kwa yote ile. Jo mwalimu wa majira yote. Donc asante sana. Abudio na asifiwe kwa ile yote. Vous pate kuona ile hadithi. Tutasoma mahubiri jua ni Roho Mtakatifu utumiwa. Ukurasa wake wa 12. Tutasoma Wazo wa 14. Wazo wa 14. Naweza kusaidia. Ni paragraphe 19. Ndio ile paragraphe kusaidia. Ndio makumi mbili na kwa kisha. Tunaweza kuchofa ndio kusomea. Sasa kifukuzio ni jua kifukuzio kifukani Mungu atuma Roho Mtakatifu. Sasa tutaandika hii Yohana sura 14 kwanza mashairi ya 14 na tuendelesha kusoma mchapitre sa msingi. Le but pour lequel Dieu kifukuzio cha kile Mungu ndio unaona hapa a envoyé le Saint-Esprit. Atuma Roho Mtakatifu. C'était un seul but. Ilikuwa ni kifukuzio kimoja. Et Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Ni kusema Mungu yeye mwenyewe aketi au kakale kanisa yake Et poursuivre ses projets à travers l'église. Na kuendelesha na mambo yake kwa kanisa yake. C'est que Dieu était en Christ. Ni kusema Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Il poursuivait ses projets à travers Christ. Akaanza kuendelesha mipango yake kupitia Kristo. Tokea Kristo il est passé dans l'église. Alipita kanisa. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Na yeye kuendelesha kazi yake kupitia kanisa.
C'est parce que lui-même d'abord a fondé son église sur la terre. Ni juu ya mwenyewe waanza kanisa yake kwa dunia. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le privilège que nous avons. Watu wa Agano la Kale hawakuwa na ibati tunayo. Frère, il y a beaucoup de choses à confronter, il n'y a pas de temps. Ndugu, tukuu vitu vya kusikiliza mpana unajua wakati. Les gens vivaient par la manière de Dieu voulait. Watu wanaanza kuishi mwenye na mwenye Mungu ameyapenda. Mais quand lui-même est venu, il s'est fait homme, il a été né, il a grandi, il a fait le travail. Wakati alikuwa anazalika akifanya kwa mtu na kuomea na kufanya kazi za kufanya. Il a dit, je dois fonder mon église. Anasema mimi napaswa kujenga kanisa yangu. Et ce que j'ai vu sur la terre avec tous ces jeunes filles, ceux qui disent vraiment tabernacle ou des synagogues, toutes ces choses pour Dieu. Kwa hiyo yote ninaona padri mnafanyika leo nita maskani masinagogi juu ya Mungu. Et tous ces gens-là disent, nous adorons le Dieu. Na wale watu wote tunasema tunaabudu Mungu. Ils s'appuient sur le même prophète que moi j'ai envoyé. Tunashimamia baba na bibi wale tuma Musa. Jamais. Kamwe Moi, je vais fonder mon église. mimi nitajenga kanisa langu. Je mets ma force dans mon église. Niteka nguvu yangu kanisa yangu. Et Gilles dit lui-même. Na ndapa anasema mwenyewe. Je ne laisserai jamais mon église seule. Nitaacha kamwe kanisa yangu yo yenyewe. Mon église sera pas orpheline. Kanisa yangu haitakuwa ya yatima sawa mtoto ya yatima. Moi, je resterai dans mon église jusqu'à la fin du temps. Mimi nitabakia na kanisa yangu mpaka mwisho ya wakati. Mpaka mwisho ya dunia. Moi, avec mon église, Mimi na kanisa yangu. je reviendrai à mon église. Nitarudia kanisa yangu. Je vais préparer la place pour mon église. Lakini mimi nitakutisha fashi kwa kanisa yangu. Et je vais revenir Na nitarudia. pour prendre mon église. Ndio kuchukua kanisa yangu. Là où j'ai préparé. Wapeleka pale nitayarisha. Pour que lui, mon église et moi, nous soyons ensemble. Ili mimi na kanisa yangu tuwe pamoja. L'église de sa parole. Ni Mungu wa neno lake. L'église de ses Ni promesses. Mungu wa maadili yake. Nous croyons que c'est qu'il a dit qu'il le fera. Kwa msema anasema ataitimiliza C'est hakika. pourquoi, mon frère, ma soeur, Ndio maana ndugu yangu na dada yangu, nous sommes dans le temps d'attendre le Seigneur qui va revenir. tu wakati tunapaswa kuchunga Bwana unakuja. Pour accomplir ces choses que nous venons de dire. Tutimize mambo tunatoka kusoma. Il a envoyé son Saint-Esprit. Alituma Roho Mtakatifu yake. Dans les vies telles que nous venons de les lire. Ukifunguziwa hiki tunatoka kusoma. Pour lui-même surveiller ce qui se passe dans son église. Jua mwenye apate kuangalisha hii kunapatikana mkanisa yake. C'est une œuvre qu'il a Ni commencé. kazi ile ya kwanza. Et c'est là pour la première peu en arrière. Na chombo itarudia mkopo kidogo. Pour les autres qui sont venus et qui n'étaient pas vraiment sur le même pas. Juu ya bale wanakuja wala kwa kiwango moja nasi. Pour comprendre l'église. Jua kuelewa kanisa ni nini. L'église, ce n'est pas le bâtiment que nous avons construit ici. Kanisa ile chumba tuweka hapa. Non, l'église, ce n'est pas le corps que nous avons mis. Hapana, kanisa ile malanda tuweka. Mais avec la révélation. Na ufunuo. La révélation nous a montré ce que c'est l'église. Ufunuo tunaonyesha kanisa ni nini. C'est la première fois que le mot église a été connu. Ndio mara ya kwanza mtako kanisa lilijulikana. Les gens des autres époques, ils avaient des appellations, tous ces gens-là qui prévoyaient, qui faisaient, ils avaient la manière de l'appeler. Watu wa vizazi vingine walikuwa na mnene wanaanza kuita kanisa. L'église est le moteur de la vie, le Seigneur des Seigneurs. Lakini Bwana wa mabwana Il a dit, je vais fonder mon église. alisema nitajenga kanisa langu. Et je vais mettre la puissance de mon église. Na miteka nguvu yangu kanisa yangu. Donc, l'esprit, le berger, tout ça, est vraiment exhorté juste à la fin pour que vous compreniez qu'il y a deux puissances sur cette terre. Ndio maana mchungaji jana anatusubutisha ili mwelewe kusema kuna uwezo mbili kwa hii dunia. Faites attention Msopoke à la puissance de la terre. huko uwezo ya hapa dunia. Et Satan donne aux choses. Ile shetani anapachia watu. Il y a la puissance qui vient d'en haut. Na kuna uwezo unatokea juu. La puissance d'en haut. Uwezo unatokea juu. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Comment il est venu, c'est venu. Hakuna namna kuzuia hapo tena usiku. Et cette puissance est au-dessus de la puissance d'en bas. Ile uwezo kwa yule ya uwezo hapa chini. On est d'accord, c'est à vous d'abord sur le fétiche. Ule kwako wewe unatumainia tena On madawa. est d'accord, c'est vous sur la société. Ule wewe unatumainia tena kudoshi. Yule ya mchawi. Sur le féminité. Yule ya vitu vya bure. Sur le désir que vous autres vous prenez. Yule ya vile vitu vingine mnabeba beba. Ole kwako. Amen. La puissance qui est au-dessus de tout. Uwezo kwa juu ya
La situation est que l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Mama kusema haina kanisa, haina mchumba au vitu vyote tunaona. L'église, c'est toi ma soeur. Kanisa ni wewe dada yangu. L'église, c'est toi mon frère. Kanisa ni wewe ndugu yangu. Kanisa ni mie. Tout à travers toute la Sisi terre. wote duniani yote. Tout le reçu ce message. Shiba tupokea ujumbe kupitia ufunuo. Et comprendre que Na kuelewa kusema vous voyez, mimi unaona je suis l'église. niko kanisa. Moi avec mon frère, Mie na ndugu moi yangu. avec ma Mie soeur, na dada yangu. nous sommes déjà l'église. Tuko kanisa. L'église ne demande pas une nombre de choses. Kanisa hailombe hesabu kubwa ya watu. Moi avec ma femme, Mie na mke wangu. nous avons fait Dieu me donne. Watoto wale Mungu aliwaachia. Ni kanisa, kuna kanisa nyumba yangu. Le signe de Saint-Esprit est à moi. Kama Roho Mtakatifu ndani yangu, Le signe de Saint-Esprit est à moi dans l'église. Roho Mtakatifu tunapaswa kutumika kwa kanisa. Pourquoi chaque frère, Ndio maana kila baba, chaque homme, kila mwanaume dans sa maison, nyumbani mwake doit avoir une charge. anapaswa kuwa na mshiko ule Mungu ampatia. Il doit faire tout. Anapaswa kufanya yote L'église soit baptisée Saint-Esprit. juu kanisa yake ikibatizwa na Roho Mtakatifu. C'est une obligation. Ile ni shurti. Et comment tu veux l'obligation de Saint-Esprit? Sinon, tu ne peux pas le Je, faire. wewe utapata Roho Mtakatifu wakati unakuwa kanisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est les hommes. Kanisa ni wewe na mie, kanisa ni watu. Les gens qui ont pris la parole de Dieu. Watu ambao wanaamini neno ya Mungu. Les gens qui ont le Saint-Esprit. Watu ambao wanapokea Roho Mtakatifu. Comme une église. Sawa kanisa inatunga kanisa. Et Dieu entre. Ile Mungu unaingia, Qui a déjà vu? nani alishamwona kwa Mungu? Et qui peut le Seigneur de mon église? Kwa nini mnasema mimi naketi kanisa yangu? Qui le voit ici? Nani mnamuona hapa? Mais moi, je veux qu'il y ait avec Kwa moi. hiyo mimi nabii kusema Mungu yuko pamoja nasi. Ndipo kanisa Qui yake. est dans les gens, Mungu yuko ndani ya watu, dans les hommes, dans les femmes. ndani ya wanawake na wanaume, kuima kutando. Qui a des gens Mungu na watu, où il habite. ndani yako kuna keti. Les gens là qui le craignent. Wale bantu ndio Les unamwogopa, gens là qui le croient. wale bantu unamwamini, Les gens là qui le respectent. wale bantu unamheshimia, Les gens là qui mettent sa parole en wale pratique. bantu unatumikia neno yake. Dieu est avec Mungu eux. yuko pamoja nao. Il est dit ici, il est là pour surveiller, suivre l'œuvre que Dieu a commencé dans sa vie. Tunasemewa hapa eko hapo ndio tunakalisha na kufuatilia mzuri kazi ya Ranza kanisa yake. L'œuvre que Dieu a commencé. Lakini kwa kazi na Ranza, Toi, 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 femme, wewe mwanaume na mwanamke, tu es en train de suivre ce que toi tu fais. unafuata leo unafanya Avec la parole de Dieu, écoute. na neno unashikia. Frère, Ndugu, si chacun a fait compris, kama kila mtu ameelewa, nous n'aurons pas l'attitude de nous enfants. hata ona hii hali tu nayo, C'est pourquoi le frère Franck a prêché. ndio maana tufanga ubiri C'est qu'il faut que le frère Franck, bala wamjue tu il kufahamu. faut qu'il comprenne que c'était l'enseignant que Dieu a mis dans son église. Inapaswa baelewe kwa kuwa ni mwalimu Mungu aweka kanisa yake mwikizazi. Après la mort du prophète Branham, Kisha dufu ya nabii Bwana Dieu a donné l'accès à son docteur de prendre maintenant la charge de positionner l'église. Mungu ampatia mtumishi wake au mwalimu wake kubeba kazi kanisa yake. C'est ici que Dieu a envoyé à parler d'abord à son prophète. Ndio pale mbele Mungu asema kupitia nabii wake Il a béni l'église. Mungu kanisa, kukaisha kanisa. Moi, je peux partir. Pia naweza kwenda. Mais après moi, Lakini kisha mie il y a quelqu'un qui viendra. kwa mtu mmoja atakuja. Celui-là sera autre que moi. Ule atakuwa saa mie. C'est un spécial. Ni mtu wa pekee. Il est reste collé à la Bible. Atabakia mwenye kwa mpatanisho wa Biblia. Celui qui ne l'écoutera pas, Ule atakushikia. ah, c'est son problème. Ni mambo yake. Amen. Amen, l'église. Amen. Et c'est cet homme qui a vraiment positionné l'église. Na jole mtu anaweka kanisa pafashi kabisa kabisa. C'est ici qu'avant qu'il meure, Dieu lui a révélé, Dieu lui a imposé des aspects de prédication qu'il a prêché dans son église. Na Mungu kabla yeye kufa Mungu amfutisha aze kulete mambo mwili kanisa. Son église là-bas où il était. Kanisa yake kule Krefeld Germany kula kuwaka. Et ce qu'il a prêché quand nous le lisons. Na ila kuhubiri wakati unaisoma. Nous-mêmes nous mettons vraiment à la comparaison. Ça vaut la peine pour que cela nous arrive. Shibe yenyewe tunaanza kuganisha ni mzuri ile tufikie. Une église qui a un niveau autre que nous. Kanisa hilo kiwango kushitia shie. Et voyons bien parler, vous voyez que c'est un prédicateur. Kwa mwalifu anaweza kusema mtoro kusema tu ni mhubiri. Frère, venez nous aider. Ndugu kwa msaidie. Venez nous aider. Il a prêché un message. Arudiri kumbe moja. Frère, faites attention à des choses. Ndugu msopoke na mambo ya Mungu. Dieu Mungu
Na kisha wakati fulani mtamwona ndugu Rome. Ah, mais si on savait, on devait faire ça au Seigneur. Kama tunajua tunapaswa kubeba ile kwa makini yote. Suivez ce qu'il a fait. Ufuate. Quand Branham a prêché cette prédication au mois de janvier, au mois de décembre, il meurt. Ndugu Bwana mahubiri mwezi wa kwanza na mwezi wa 12 akufwa. Et le frère Franck a prêché cette prédication. Na ndugu Frank mahubiri Le 28 janvier 2024. tarehe 28 mwaka mwezi wa kwanza mwaka 2024. Arrivé au mois de juin. Kufika mwezi wa 6. Le frère Franck. Tarehe 8 mwezi wa 6 ndugu Frank anafariki. C'est lui qui vous aide. Eti kanisa kwako. Eti kanisa kwako. Les choses, nous disons, nous avons, ça veut dire. Hivi vitu tu navyo vinatosha mambo ya mingi. Suivez ce qu'il nous dit avant qu'il nous dise au revoir. Mfuate na tutosha mbele ya yetu lake. Avec notre entêtement, avec notre vraiment désobéissance. Na kule kutouti kwetu na kichwa nguvu ketu. Il nous dit ici une chose très importante. Anatuonyesha hapa kitu kya mafaa sana. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Ni vitu bila tuwezi kusahau. Des choses qu'on doit appliquer. Vile vitu tunapaswa kuvitumia ama kuviweka vitendo. Nous lisons ici à la page 3. Tutasoma hapa ukurasa ya 3. Le paragraphe en bas. Nukta yake iko chini. Ça continue jusqu'en haut ici de la page 4. Iko naendelesha mpaka hapo mwanzo ya ukurasa wa 4. C'est je donne à votre frère. Ndio napasha ndugu wetu akasoma. Celui au contraire qui est son frère est dans le ténèbre. Ule kwa kipindupindu anachukia ndugu yake iko katika giza. Le verset 10. Nous lisons le verset 11 de 1 Jean chapitre 12. Tutasoma Yohana wa 2 sura ya 11. Celui au contraire qui est son frère Ule anachukia ndugu yake est dans les ténèbres eko katika giza et marche dans les ténèbres na eko natembea kugiza et ne sait pas où il va na shijue kule unaenda, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. kwa sababu giza linapofusha macho yake. Ça, c'est une parole très, très sérieuse. Hili neno liko waziwazi sana Ici, le terme frère hapa. Hii msemo ndugu est encore utilisé. beko tena itumia. Nous pouvons être un frère Unaweza kuwa ndugu et dire que nous aimons, na tunasema tunapenda, mais pourtant, ce n'est peut-être pas forcément le cas. kwa lakini vile tunasema haina jo vile, Et si nous voulons être honnêtes na kama tunapenda kwa wazi et regarder autour de nous, na kuangalia pembeni yetu, combien de différentes directions de foi il y a au milieu de ce qu'on appelle message. muimani muku ma direction ya ile wanaita imani ujumbe. Et si nous sommes honnêtes Na kama tuko wa kunyoloka ama tukwazi et regarder autour de nous, na kuangalia katika kandukondo wetu, combien de différentes directions de foi muku ma direction ngapi ya imani il y a au milieu de ce qu'on appelle message. yenye katikati ya ile wanaita ujumbe. Où les personnes ne se saluent pas, Mule bantu wanamukianake ne se connaissent pas Ah. depuis 10 ans. abajijue kunakuwa miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 40, Mais tous sont frères. lakini bote bandugu Tous voient les messages. bote wanaamini ujumbe, Tous veulent prendre part à l'épreuve. bote wanapenda ushiriki kunyakuo, Et ce n'est rien d'autre qu'une auto-illusion. na ile tu ni kuvurugwa kutuwazia, Suivez ce qu'il dit. ile ni kutuwazia. Quel est le ministre? Mungu abariki, Quel est le ministre? Mungu abariki mwe wote, Quel est le ministre de tout Mungu ça? abariki. Quand nous lisons les hommes qui ont prêché avant nous, Wakati tunasoma ile batu mahubiri kabla ya Sheikh Bibli, nous prenons l'expérience. tunapata experience Ça nous aide. ili kutusaidia. Mais mon frère, Ile msemeo ndugu, et mon soeur, leo msemeo dada, il dit que c'est très important. sema ni mafaa sana, Mais ça dit beaucoup. lakini unasema mmeonyesha mambo mingi. Voilà ce que nous avons de faire.
Joile tufumbula. Ça fait peur. Iko naita boka. Frère. Ndugu. Avec son frère. Na ndugu yake mwingine. Abanamkianake. Sœur avec sa sœur. Dada na dada yake mwingine. Abanamkianake. Et on vient de voir ensemble. Kwa lakini kila wakati tembea pamoja. Et on vient d'entendre ensemble. Kushikia neno pamoja. Jua nini atamkianake. Dunia iko natangalia. Na shie pia tumetangalia. Sasa ile mipango yetu tunasaidia ile mipango tunayo mie tutatamkiaka. Mie hapana. Ile nitapeleka wapi? Kila mtu anabeba fasha yake na mnabeba njia yake. Na kisha watu wanaanza kuchekelea wengine, wanaanza kuchekelea. Mungu abariki ninyi wote. Mungu awabariki. Mungu awabariki tena. Beaucoup qui nous veulent écouter les conseils prêchés par notre serviteur de Dieu Walfran. Baba, vipi wanaosikia mashauri mtumishi mtu wetu Walfran kahubiri? Bagenda pembeni. Et tous comme il veut dire, c'est tout ce que nous attendons. Na bote mbele watu kusomsa bote wanasema tu chumba cha kunyamuliwa. Na bote wanaweza kusema kuna Roho Mtakatifu. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit éclairer aux gens. Kwa kikubwa vitu vya mingi na mpasaji semesea waziwazi leo. Que notre attente ne soit pas une attente vaine. Tusichunge kwa bure. Je vois bien avec des certitudes. Tunapaswa kuchunga na hakika kusema mitaenda. Sœur, frère, Dada na ndugu. revenons sur la ligne. Turudie mstari. Revenons sur la ligne. Turudie mstari. Revenons sur le conseil de Dieu. Turudie mashauri ya Mungu. Accepte la connexion de Dieu. Kuchike uniongoshwa na Mungu. C'est lui qui accepte la connexion, c'est Père. Ula shikia uniongoshwa eko napotea. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu abariki. Dieu nous donnera encore une occasion. Mungu atakupatia tena bahati. Pour continuer notre prédication. Tuwa kuendelesha na mahubiri yetu. Dieu nous aide à chercher sa face cette nuit. Mungu atusaidie tutafute uso yake magharibi usiku. Que nous puissions faire ce que lui nous demande. Na tufanye ile yeye anatuomba. Parce que le temps de Dieu est déjà. Tu wakati ya Mungu ilesha kuenea. Nous nous apprêtons pour son retour. Tunatayarisha tu ya kuja kwake. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una Roho Mtakatifu, tu es perdu. umeshapotea. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una Roho Mtakatifu, tu n'iras pas. hautaenda. Mais profitez du temps. Kwa lakini mfaidie wakati. Arrangez le joie, arrangez Utekeleze. votre frère, votre soeur. Bwana afadhali utekeleze na ndugu yako au dada yako. Arrangez tout selon la parole de Dieu. Utekeleze yote kufuatana na neno ya Mungu. Dieu est là, les patients. Mungu yuko hapo, yuko anavumilia. Il attend celui qui se répand, celui qui arrange sa vie. Yuko anangojea ule